وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال أي شيء تمام النعمة فقال دعوة أرجو بها خيرا فقال إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار وسمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فاسأله العافية رواه الترمذي. Бұл хадис Пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің сахабаларын айтқан деген сөздеріне маани беріп, ошолорду қарап тұрғандығынан хабар береді. Пайғамбар кечке үйретіп атқар деп қойған емес. Кейде қылып атқан іштерін көріп анализдеп. Азыр не қылыш керек? Ушундай пайғамбардың жолында жүрген адамдар, пайғамбардың мураскери болгондор, адамдардың қылық жорын қарап туруш керек. Интернеттен, телевизордан, гезиттен, жөндөн қарап ахвалын билип, анан ката кеткен оңдоп туруш керек. Турасын тура деп айтып, ага колдоо көрсөтүш керек. Мынакей. Bir adam dua kılıp atıptır. Allahümme inni es'aluke tamamen ni'met. O Huday Taalam, bana nimetin en toluğun senden soraymış, onu ber deptir. Bana nimet yaxşılıktın toluğundan sorayım dep dua kıldı biri. Anan soradı, "Öy, nimetin toluğu degen emne? Neni kalap atasın?" dedi. Aytdı, "Da'vatun arju biha hayran." Emi yaxşılık dilep dua kılıp atam dedi. Degende Peygamber Aleyhisselam aytdı, "İnne min tamamen ni'meti duhulal cenneti vel fawza minen nar." Nimetin toluqtuğu bul beyişke girүү jana tozokton kutuluu dedi. Yani duası tuğra. Bирок айтқан тура дуанын маанисин туура эмес түшүнөт экен, оптом түшүнөт экен мындай тегеретип. Аны ачык түшүндүрүп айтып берди. Ниматтын эң эле толугу түбүндө бейишке кирүү, тозоктон кутулуу деди. Ушуга такалат бардыгы. Жөн эле жакшылык сурай бербе. Жакшылыктын ниетин билип алып сура. Yani көкүрөгүн ушундай нерсе болсун деди. Башка бир адам дуа кылып аткан укту, "Я зал жалал вал икрам." О ikramdın, büt urmat sıydın, jana jalal ululuktun ezi Huday Taalam dua kıldı. O Huday sıfatladı uluk menen. Ya zal jalal vel ikram. İkramdın, bardık sıy urmattın, bardık ululuktun ezi dep dua kılıp atkanda Peygamberimiz sana duan kabul boldu, surap kal hazır dedi. Demek Hudaydı ulukтай turgan bolsaң, duan kabul bolot. Başka biri dua kılıp attı. Allahümme inni es'aluke sabra. O Huday Taalam sabırduluk ber bana. Sabır ber dep atkanda Peygamber uğup aytdı. Sa'altallahal balaa. Sen Hudaydan bala tilep aldın dedi. Sabır surabaş gerek Hudaydan. Sabır surabaş gerek. Antkeni sabır surasan, nege sabır kılasın? Demek balege suraysın da. Demek baleye surap atasın, ana oşoga sabır surap atasın degen söz bul. Oşon üчүн sabırduluk suraba sen. Sabırduluk suragan bul baleye suraganга barabar. Fas'aluhul afiya. O Huday Taalam meni afiyet ber, salamatçılık ber, jamanlıktan sakta dep sura dep aytып atat da. Demek sabır suralbaş gerek eken, bирок bul alal itlaq emes. Antkeni Kur'anda sabır suragan ayat kelet da. Kaçan sabır surayбыз dese, başыбызга baleye түшкөндөн кийин кыйынчылык келсе, ошондо sabır suragan mustahap bolot da. Бирок кыйынчылык жок эле мага sabırdуулук бер, мага sabırdуулук бер, мага sabır деп айта бере турган болсоң, анда өзүңө балее сурап аткан болосуң. Өзүң эмне балее сурап аткан болосуң дейт. Айтат. Mine üçün sabır surava dese, liyannahu yatarattab aleyhi, sabır surasan, sabırın aslında baleye oluş gerek. Ana minege sabır, torçenge sabır suraysın, minege suraysın. Demek balege sabır suraysın degen söz urmatlı bir tuğanım. Demek sabırdı başından başlap surava. Көп adamlar gelet da. Biz Huday Taalam uşul kıyınçılarga sabırduluk ber dep surap atsak, hadiste geletken sabırduluk surava degen dep aytışat da. Al ilimsizlik bayana surap gelet da, antkeni düşünbey kalışat. Sabırdуулукту бале жок болгондо сурабаш керек, афия сураш керек. Ошол бале мага келбесин деп. А келип калса кийин сабырдуулук сурайбыз. Wa kullu ahadin la yaqdiru an yasbir ala al-bala. Тура сабырдуулук жакшы болот. Бирок сен сабырдуулук сурасаң, демек бале берсе, бардык эле адам балеге сабырдуулук кыла албайт да. Көп адамдар кыйынчылык келгенде намаз таштап коет. Көп адамдар кыйынчылык келгенде келменин таштап коет. Көп адамдар кыйынчылык келгенде үй бүлө таштап койгондор бар да, бала чакасын бакпай кетип калгандар бар. Ошон үчүн сабыр сураба. Бале сабыр сураган бул бале сураганга барабар деген сөз да. Түшүнүктүбү?
Ve mahallu hadi innema huwa qabla vuku'ul bela. Bunun ordu baleye düşkünden burada. Ve amma ba'dahu. Alemi baleye düşkünden kiyinçe fela men'a min suali sabri bel mustahabbun. Bu vaqtda sabır soragan ziyandı emas, balkim bu jakşı mustahab bolot. Li qawlihi ta'ala Rabbana afriq aleyna sabran. Bakara suresinin 250. ayatında şunday dua gelet ayatda. Rabbana o Rabbus afriq aleyna sabran, bizge sabırdan tök деп атат. Yani bizge köp sabır ver деп атат. Бұл қачан башына қиыншылық түшіп қалған пенделердің айтып атқан дуасы, урматтуу бір туғандар. Мынау ушундай. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك رواه أبو داود. Bunu ben başında Pakistan'a varıp gelgenge çeyin, onları tezidek bütü ana naraka kitebizde targip berip atkan, hazır bütpösün dep kaldımçı. Ne üçün bilesin erbe? Men oşol jerde janağı Faruk Makki'min oturganda bana vapşe bölükçe bir ruhaniyat girip atat, aytat da biz Kudaydan köp nerse surayбыз, biri Kudayдын bizge olgan mahabatını surabайт ekenbiz deyt da. Anan akida meselesi, iman meselesi bizde alsız boydan kala beret ekenге uçurda. Bu dualardın bardığı, bu adam menen Kudayдын ortasında mamileni düşündürüp atkan demek, bardığından da en zarlı uşul ekeni bilip, uşul tügön böyle koysun dep, oşonu kayra kalap kalmadı ekeni, bu adamın akidası oladı eken. Biz naratda kitabı hacı okuyubuz, kitabı soğuda okuyubuz. Bir yerde Kuday menen bolğon mamileni aytып atpayбы. Adamdın mamilesi, o Kudayım, o Kudayım, o Kudayım, o Kudayım degen, adamdın Kuday menen bolğon maiyat, Kuday menen bolğon birgeligin düşündürüp atkan bir akidavi, ruhani meseleler uşul eken da. Oşol dualar arkылуу adamda kандай işeniş boluş gerek. Allah Taala koygon akidası kандай bolup, bizdin жүрөгүбүздө Kudaydı taanуунун ilimi kantip orduna turuş gerek. Uşul dualar arkылуу bilet ekенбиз, урматтуу bir tuğanım. Kede bir şuğa mani bir men uyanıp kettim ay. İyi Kuday, müşkat teziraq бүтүп kalsak adamlar jerigip kettinden biyaq ötüp ketsek dep aytып atkanım çekilik bolğon eken dep men tooba kılıp keldim. Düşündüңөрбү? Mına şunday.